Nako ke a bosupa o e tshwamogela dikgang tsa Botswana Television tse re di gasang ka tlhamalalo go tswa toropokgolo ga borone phirimaneng ya Sontaga di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Tona Advocate Maboko o tla tsena phuthego ya World Economic Forum e simologang ka moso kwa Davos, Switzerland. Bagwebi ba temo kwa Tuliblock ba kopa puso go tlhama lekalana le tla itebaganyang le go baya seelo sa ditlhwatlhwa. Setlhopha sa Township Rollers se netefatsa se tswelela se le mo maemong a bobedi mo lokong ya FNB Premiership. Ntsheleo e lelaga Liza o sekenyo tla beng a rena tsa metshameko ha re ntse re tsweletse tapotaposa ke yo ranang ka puo ya diatla mothetsong ka mogela a bo o di amogele. Tona Advocate Maboko o tla tsena phuthego ya World Economic Forum e tla tshwarang kgwedi eno e le 20 go fitlha le 24 kwa Davos, kwa Switzerland. Phuthego eo e tshwarang ngwaga le ngwaga e kopanya baeteledipele ba mafatshe ka go farologana go akarediwa badirela puso makgotla a mafatshe mohama o ikemetseng le bomantswitsidi ba mohama wa thuto go buisana ka ditsela tse di ka tsewang go tokafatsa matshelo a batho go solofetse gore baeteledipele ba mafatshe ba le 60 ba tsene phuthego eo e ntse le kwa phuthegong eo Tautona o tla tsena dipuisano tse di botlhokwa di le mmalwa tse maikaelelo a tsone e leng go tlhabolola itsholelo ya Aforika puso e lolameng le go nna modulasetulo wa dipuisano tsa Africa Continental Free Trade Area. Tautona o tla boa gape a nna le diphuthego tsa botsalano le badirela puso ba mafatshe a sele le bagwebi. Bagwebi ba temo kwa Tuliblock ba bantshang selekanyo sa 43% sa maungo le merogo le bontlhabongwe jwa dijo tse dingwe mo lefatsheng leno ba kopile puso go tlhama lekalana le tla itebaganyang le go baya seelo sa ditlhwatlhwa. Moeteledipele wa lekgotla la balemi la Tuliblock Jen Stegley o rotse kopo e mo phuthegong le tona wa papadi le tlhabololo kgwebo re tiro ya one Ntsima le tona ya ofisi ya Gatautona Rre Moitimogasa ka Selebe Phikwe a rutle pego ka Karabo Molusi. Seemo sa ditsela se se jeseng diwelang ditlamelo tsa ditlhaeletsano ditlhwatlhwa tsa motlakase ditshenyegelo tsa go ntsha dijo tse di bakwang ke gore ba reka didirisiwa kwa mafatsheng a mangwe go reketla ga dithuso le dikgoreletsi tsa melawana mengwe ke dingwe tse di nankotsweng gore puso e di baakanye. We do not get fuel tax rebates similar. Garakwe le phokoletso ya lekgetho la lookwane jaaka ba re phadisana nabo ka kwa Aforika Borwa gape ga re kgone go fitlhelela didirisiwa tsa segompieno tsa temo ka gore kwadiso ya tsone e bonya thata mono. Cumbersome here in Botswana. Malobane re le ha for 4 straight weeks re lebeletse di temperature di tsamaya go 43 degrees on a day-to-day basis. O tshela metsi from morning until evening with no difference. O lebeletse di crops di iswa di le mo tshimong. But the government does not allow irrigated farming to be able to also access ACGS. Re kopa gore kgang eo e lebelelwe. But ha re lebella ACGS, re kopa gore le yone e reinvigorate-iwe gore e itebaganye le current challenges, current climatic challenges. Balemi ba re bana le tsholofelo ya gore puso e ntšha e tla nna tlhaga go ba thusa ka ba mono mongwe fela gore lefatshe le nne le dijo tse di lekaneng le gore go tlhamiwe ditiro. Please, at your earliest convenience, please constitute a delegation. Ke kopa gore le rulaganye lekoko le le tla tlisang matshwenyego a lona ko pusong gore re kgone go le thusa le le Batswana a re se ka ra diega mo go kgonang go tsaya dikgwedi re sa fe batho phetolo. It takes months for people to get response. I also learned a lot because of the issues that the government should have. Le nna ke ithutile go le gontsi mo puso e ka bong e go dirile go tlhofofaletsa bagwebi ba ba ka kwano gore ba atlege mo gape go neng go ka ungwela kgaolo eno. To this reason. Bokopano jo e ne ile go sega tema mo mosepeleng wa go tlhabolola mohama wa temothuo go phuthulola bokgoni jwa yone le gore mohama o nne le seabe se se bonalang mo itsholelong ya lefatshe. Karabo Molusi, BTV News, Selebe Phikwe. Re sa le fo balemi ba masimo a malelalo kwa kgaolong ya borolo ba re ba itumeletse dipula tse di namagadi tse di neleng mo lefatsheng leno ka jaana ba tla kgona go lema a rutle Pel Phuduhudu.
e re lentswe dipula di nele thari mo pakeng eno ya temo. Balemi ba kgaolo ya Morolong ga ba ipona tsapa ka jaana go tlhalosiwa fa go na le koketsego ya balemi ba ba setseng ba jwetse ebile go medile fa go tshwantshangwa le paka e fetileng. Molemisi wa kgaolo e mme Rapelang Kokwane a re go setse go kwadisitswe ekere di feta 100 tse di medileng mme ebile tsholofelo ke gore di oketsege. Balemi ba kgaolo rona ba ne ba ipaakanyeditse temo gompieno ka gore ga ke lebelela seemo sa ba ba setseng ba lemile se anametsa le dipalo tsa teng di anametsa le ba ba tsereng di-fertilizer ba ba tsereng dipeo dipalo tsa teng ga re di compare le tsa last year ke dipalo hela tse di go godimo tse di supang gore palo ya batho ba tla lemang e tla nna go godimo gompieno. Balemi ba ba setseng ba jwetse ba ka nna bo 51. Totana ke lema about 15 hectares. E ka ra gona masimo. Ke lema 15 hectares and 15 hectares. A ke re ke lemela go ja le go rekisa then le leruo ka gore ke ruile gape. Ya no itshela le gore mo 15 hectares usually ke bona bo 3 tons ya mmidi. Jaaka e le botshelo jwa Motswana go itshetsa ka temothuo, balemi ba supile fa ba lebaganwe ke dikgwetlho di tshwana tlhaelo ya lefatshe mo go ba paleditsang go fitlhelela maiteko a bone. Kgwetlho hela e re nang le yone mma ke difounu tsa bone. Difounu tsa balemi ba rona ka gore gompieno lenaneo la rona le dirisa maranyane. Jaanong re itemogela dikgwetlho mo difounung tsa bone ka gore ba tshola difounu hela tse e leng gore ga gongwe e kgona gore be e sena network mme network e le teng ga gongwe le founu hela e silweng ke nako go diega ga pula ile ha e tla gona benela ruri e le ntsi mo e leng gore ne re tla rema jaaka o lebella mmidi o gona lo o godileng o ka ha ke gone o tswang ne ra ema msobe ke o tlheremetse gore pula go hokotsega ka ra go tswa planta go le metsi thata mo masimo ke ha re tla be re tlhela ka bona mohero ke tano le palepane le mmediana. Setšhaba se rotloeditse go sa iponetsa pa mohameng wa temothuo ka jaana o na le bokgoni jwa go godisa itsholelo le gone go oketsa dijo mo lefatsheng. Pearl Phuduhudu, BTV News, Masimo a Malelalo. Dipula tse di tsweletseng ka go gosomana di amile balemi ba masimo a Wabi ba le 122 ka go baka tshenyo ya dijwalo tsa bone kwa Etsa 6 kwa kgaolong ya Okavango. Mo potsolosong le lekana dikgang la Botswana Television mogolwane wa lephata la dijalo kwa Etsa 6 mme le ya Samahedi o tshwenyegile ka tshenyo e bakilweng ke dipula mo dijalong tsa balemi a supa fa go se motlhofo go batswa thuso ka mabaka gore ba le mafela ba sena ditlankana tsa masimo ao. Re utlwe Thaini Tshukudu le ona le nna ke na le mongwe. Balemi ba masimo a Wabi ke bone ba bantseng ba ntsha dijo tsa boleng jo bo go godimo go jesa kgaolo e. Morago ga go bereka ka thata, balemi ba jaanong ga bana go nna le dipoelo di pentateng ya tshenyo e ba buseditseng ko morago e bakilweng ke dipula. Balemi ba ne ba itumeletse dipula ba solofetse thobo e nametsang mme boitumelo jwa bone bo fetogile selelwang tateng ya dipula. Tshenyo e diragetseng re estimatela to 540 mme ke supela ke batho ba ka kwano thata ba le mamaputsi le mmidi mo molatong batho ba ile gore ba re ba hela thata ba kgona ba rekisa all over mme gongwe ba le babedi hela bana ba kgona go rekisa 12 tons wa magapo go ra re mo 12 tons a gago bona a bona something like 41,800 ele madi a magapo ne ke lemile magapo a mantsi jaaka ra bona yana mmidi ni nche entsi e kopilinyana ka hale go tswa gone go Nsimbukuma sweet potato go tswa gone motete go tswa gone go garden ya mika hale ne ke bere di tamati tse dintsi ha ke a di transplanta yana dinwetsi ora ore haratswa ka sipe ne ke lebile merogo ka o harlwana me ke ne ka amiwa ke pula ya ese ke temo maduo a tsone gore ka ntshe me re ke lebile maduo era gore jana ke suletse gore jano ke ntsha maduo ke ha pula e
itabora gore ga gona sepe se ke dile ka sone. E re lentswa dipula di sentse molemi mongwe o nnile lesego go roba a ba rekisetsa mabentlela a matona dingwe tsa dijo tsa di robileng. Nna ke pula se sene ke ntshitse magapo load tse 10 di isa be ke go rekisa nche ne ke ntsha load tse 2 di isa be ke go rekisa medi ne ke ntsha load tse 2 di ke isa be ke go rekisa. Go ya ka balemi ba masimo a Wabi go nnile le dipula tse dintsi mo dipakeng tse di fetileng mme tse dipula ke tsa ntlha go baka tshenyo e. O lebile dikgang tsa Botswana Television re a tswelela re santse re le mo dipuleng tse di gosomaneng beke e fetileng banni bangwe kwa motseng wa Gamodubu ba re tshenyo e bakilweng ke pula e neleng ko ka labone e tlhoka thuso ya potlako ya puso. Pula eo e tlogetse malapa le 20 le boroba bobedi a senyegetswe hela thata. Rutepego ka Abigail Samson. Within 30 minutes ke ha ile gore e tsholotse metsi a seng kana ka sepe e kgankgamolotse mantukana ene ena ya loka sehako ena ka dipheho ena ka bokete na mogame e kgankgamolotse one side of the house intshitse di tile e rutulotse ya di tile gore o ka re ditsewa ke motho ka bomwa ba o di kgobokanya hale mo gongwe hala ke gore ha go ta semo se sentsenyana gore sa la affect even emotionally gore le ipotsa so santa kana le tshogela matshelo a lona o lena le bana ho ba lela ba botsa gore ra go robala kae go a reng gona matlo dijo go senyegile motlakase o sala o tsamaya gone ka labone le gompieno go ntse ga itsotle motlakase ba kile ba tla ba re di-transformera dingwe go ra gore di amegile mme ba tla le ka go lwantsha semo sa teng gore ba se bankanye mmone ra sologela gore go ka re thusa ka gone ke gone matlo go re thusa le rona re tla re ntse re thusa. Bangwe ba banne ba motse wa Gamodubu ba nangkola tshenyo e ba itemogetseng e bakileng ke dipula tse di mashetla tse di diragetseng ka labone bosigo go tlhagisa fa dipula tseo di ne tsa ama malapa a ka nna 22 mme tshenyo eo e ne a akaretsa go kgaoga ga motlakase. Bagwebi le bone ba ne ba supa fa dipula tseo di amile dikgwebo tsa bone fela thata. Phate nngwe ya madirelo a rona ya nagela e tsewa ke metsi mo go rang gore e re lela ka phego e phamola be tsa go tlhele motlakase metsi a tsena mo teng side e ka ha lefting ya me le one ke yone ne a tsewa gape ke tsone diphefo so re dirisitse over 14,000 for material le labor ya go reconstruct o le sego yala ke gore se re se rekisang ke bojalwa yanong tota bone bo siame ke hela gore ga gona theko ka gore ga rena di-fridge ga di bereki. Mokhanselara wa kgaolo re ke Botlhale Mothupi a supa fa a tsweletse ka go lekola malapa otlhe a amegileng le go bafa dithuso a patile ke molaodi le khansele. O ka ela tlhoko tshenyo e mo malapeng a go lebega ya go e le ditshenyegelo tse di go godimo thata in terms of go maintain. Sengwe se ke teng sa nametse thata ke gore ba SNCD ba tsweletse go leka go thusa seemo se go lemoga gore ba etsweng ke matlo jaaka re sala re simolola tiro e maabane ba etsweng ke matlo ba dijo tsa bone di tserweng ke metsi ba thusa yang mo seemong se se ntseng jang. Khansele mo nakong ya gompieno e setse e kgonne go thusa malapa a fetang 15 a amegileng ka dijo le boroko. Abigail Samson, BTV News, Gamodubu. Dikolo tsa Tamosha Memorial Primary le se segolwane sa Madiba se ne a di abetswe dibuka di le 3,000 go tsweng mo go Tautona Advocate Maboko. Dibuka tseo di rotswe semmuso mo boemong jwa ga Tautona ke tona wa lephata la ditlhaeletsanyo le ditlhamo ebile e le mo palamente wa Mahalape West Ray David Tsere. Rutepego ke Gabriel Mereki. E ne ya re ngogola mo phuthegong ya gago ya ntlha go buisa bane ba Mahalape. Tautona Advocate Maboko a soletse dikole tsa tseneng go tsone kwa Mahalape. Dibuka di le 3,000 e le lenaneo la gagwe la tswang kgakala abela dikole dibuka le pele a nna Tautona. Ya be le boitumelo jaaka dibuka tseo di ne di goroga di ta jaana go romile Re David Tsere go di abela dikole tse mo boemong jwa ga Tautona. Sekolo sa Tamosha Memorial Primary School sa abetswe dibuka di le 1,000 fa Madiba Senior Secondary School bone
ba abetswe di le 2,000. Tautona o ne a tlhalosa nako e ne a tile mo Mahalape gore o ha dikweletse ka gore ke ko neng a tsana teng. So ke tsone dikweletse ne a di kgethile di le 2 mme o ta gakologela gore mo nakong e hetileng Tautona o ne a tsamaya le dikweletsothe a ntse a ba ha dibuka. So o na emisiwa nako eo ke puso ya nako eo. Jaanong gompieno yana o ikelela gore a tsweledise leeto leo. Boeteledipele le baithuti ja dikweletse peditse ba ne ba lebogela dimphotse ebile ba supa ga dita thusa baithuti go gatela pele thata mo thutong ya bone. We are very thankful for this pledge that had been made at the Khotla has come to fulfillment. These books Re itumeletse gore tshologetse e neng ya dira go khoteng e gorogile. Dibuka se ta nna se ka sa khothatso le tshologelo ya gore rona baithuti re ta kgona go di dirisa go atolosa dithuto tsa rona. Research and enhance further on our learning. Re ha ka go ta go amogela dibuka tse mototegi Tautona a ileng a re di solohetsa. O na a re solohetsa dibuka di le 1000 nako ya na tile mo khoteng e oletse boswa la go bona boswa ga go no peo ta tsang boswa ja lona ja thuto. E re ka ba ofisi ya thuto mo kgaolong ba lebagano ke dikgwetho tse di mmalwa jaaka thaelo ya ditamelo. Dibuka tse jaanong di ta thusa mo go gokotseng thaelo eo. There are a lot of issues that we are dealing with in schools, and shortage of resources tops the table. So a gesture such as this one. Gompieno re lebagane dikgwetho di le mmalwa mo dikolong mme thaelo ya ditamelo e le go godimo. Ka jalo mpho e tswang go Tautona e ta thusa lephata la tamelo ya bana le thuto go tswa ko moding ka maitamalo na go neela baithuti dithuto tse di nonogileng. To be in pursuit of equipping learners with skills, knowledge, and a wealth of experience. Baithuti ba dikoletse ka bobedi ba rotloetse go dirisa dibuka tse ka di ka thusa thata mo thutong ya bone. Gabriel Mmereki, Boswa Television, Mahalape. jaanong a re tlhodimele me go tsa mafatshe a sele molao wa Tautona wa Amerika Joe Biden o pateletsang go thibelwa ga maranyane a TikTok a leng a khamphane ya China ya ByteDance o dirile gore maranyane ao a tswalwe mo badirising ba Amerika. Maranyane a TikTok a na pateletsega go rekisa kgotsa go dira mo mebarekeng ya yone e megolo. Ka jalo maranyane a ga a sa tlhola le teng mo maranyaneng a Apple kgotsa Google stores. Tautona yo tla tlhomiwang ka moso Donald Trump o solofetse go ntsha pego ka isago ya maranyane ao gone ka moso. Kgotla ditsheko tsa tshenyetso setšhaba kwa Pakistan a tlholetse tonakgolo ya lefatshe leo wa pele Imran Khan dingwaga tse 10 mo kgolagelong fa mosadi wa gagwe Bushra Bibi a tlholetse dingwaga tse 7. Khan a tlholetse gape madi a $3.5 fa mosadi wa gagwe a na tlhotswe sephatlo sa madi ao. Tsheko ya bobedi jo ke ya go tlhongwa ga lenaneo la Al-Qaeda University Trust le mosadi wa gagwe ba le simolotseng a santse a le tonakgolo go tloga ka ngwaga wa 2018 go fitlha ka 2022. Bobedi jo bo begwa fa bone jwa fiwa lefatshe go dira lenaneo leo ke Malik Raz Muhumi wa kgwebo ya thekiso ya dikago go aga sekolo se se ikemetseng sa batlhoki. Ka bo lefatshe eo lepile Khan go dirisa maemo a gagwe botlhaswa go letla tiriso ya madi a ka tshwarang $232 million. Imran Khan o ka ile fa katlholo eo e sentse seriti sa dikgotla tsa ditsheko tsa lefatshe la Pakistan. O ka ile gape fa mosadi wa gagwe a sa bereke gope ka jalo a sa amane gope le kgang e. Tiro ya go halotsa batho ba ba neng ba kaeletse ka tlase ga moepo go a gauta kwa Stilfontein kwa Afrika Borwa e wetse le baithaopi ba tlhomamisitseng fa go sena ditopo dipe tse di setseng mo moepong. Tiro eo e neng ya wela ka labone morago ga dikgwedi mapodisi a ntse a gogagogana le batho ba ba epang gauta e se ka ga molaong kwa moepong o. Se se tlile morago ga gore mapodisi a ise sekapa ditshwantsho ka ga tlase ga lefatshe go tlhomamisa gore ka nnete ga gona ope yo o setseng. Lekgotla la badiri kwa Afrika Borwa la General Industries Workers Union of South Africa le supile mapodisa ka monwana gore a bolele batho ba le bantsi go gaisa fa e sa le mmuso wa kgethololo o fela kuo. Two volunteers has since come to the surface and they have indicated baithaopi ba babedi ba tlhalositse fa ba kanokile moepo mme go ya ka bone ba tlhomamisa gore ga go sa tlhole go na le ditopo ka fa tlase ga lefatshe.
that there are no longer corpses or bodies underground. wa tsho sebaka jaanong ke sa metshameko kgaisera ke ela tsa se ke ngwe mesentle. ke mesentle khaitsereka ho madume na ke laeza o sekeng ka dikgang tsa metshameko mme re di simolahela ka tsa kgwele ya dinao. Setlhopha sa Township Rollers se netehaditse ha se tswelela se le mo maemong a bobedi mo lokong ya leki ya FNB Premiership ka go fenya sa Security Systems ka no e lengwe go o lefela e le no ya ga Segola Meboy mo motshamekong wa maabane kwa lebaleng la Royal Area kwa Tlokweng pego ka Victoria Daken. Popa ba tsene mo motshamekong o ka maikelelo ga gapa dintlha se tharo gore ba kgone go oketsa sebaka sa bone sa go etelela loko pele fa the Alarm Boys bone ba tlhoka dintlha tseo go tila go wela go tlase ga loko. Ditlhopha tseo di simolotse karolo ya ntlha ka lepelo le le go godimo di bolotsa ditlhaselo mme go sena nko e tswang le mina karolo eo e wela go sena setlhopha sepe se se nwesitseng. Mo karolong ya bobedi lebelo la go gapa dintlha tse tharo la tswelela ditlhopha tsa bolotsa ditlhaselo fela Popa ya nna bone ba ntlha go arabiwa Segola Meboy a ba tlhoma ko pele ka nno mo motsotsong wa bo 50 le bone. Security Systems ba leka go boa ko morago ka go bolotsa ditlhaselo di le mmalwa fela ba tlhoka lesego la go nosa jaaka dikgwele di fofa fela go godimo ga dikota. Township Rollers ba wetsa motshameko o ka nno e lengwe go lefela go tswelela ba le mo maemo a bobedi mo lokong ka dintlha tse 30. Ka re na le go waste di chance first half then mo go reng ga re tsena mo second half o ka re ano go bokete re tshamekela mo ka re semola go thoba gore maybe it's that day we are not winning. But at least today we showed character. You could have seen the game immediately after first half. They pressurized us a lot. But we knew that obviously is what they discussed at their team talk. But we kept on and we made some subs which also benefited us. First half, from first 30 minutes, mo metsotsong ya ntlha e 30 re ne re sa tshameke sentle ka nako ya boikhutso re ne ra kgothatsa batshameki go tsholetsa dikausu mme ga nna le phetogo mo karolong ya bobedi ke fela gore re reteletswe ke go nosa fa o tshameka le ditlhopha tse di mašetla o tshwanetse go di otlhaya pele e seng jalo di tla go raka. If you don't punish them, they will punish you. Mo madong a mangwe setlhopha sa Traffic se padimotsa sa Matebele ka dino tse 3 go lengwe go tswelela se le mo maemong a ntlha. Ko Phalape Stadium setlhopha sa Morupule Wanderers se garaswantse sa Chadibe ka dino tse 3 go lefela. Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone. Re ntse re le mo go tsa kgwele ya dinao no e le nosi ya ga Karabo ke latlhilwe e netse Taung Young Strikers tatlhegelo ya bone ya ntlha mo pakeng eno moraga go fengwa ke Police 11 ka no e lengwe go lefela mo leking ya First Division ya Borwa Maabane a rutlwe ya Kgomotso Sefako. Setlhopha sa Police se ne mo motshamekong o se le kwa Sethweng ka ntha tse 14 fa sa Young Strikers se le mo go a boraro ka ntha tse 13 ebile se se latlhegelwe ke motshameko paka eno. Karolo ya ntha e simolotse e le butsana jaaka dithopa di ne sa dire dithaselo dipe mme tsa ya go ikhutsa e le fela sethopa. Karolo ya bobedi ya taele pharologanyo dithopa di thaselana Thabo Methayothe a nna le sebaka sa go ka thoma Young Strikers kwa pele fela Tshomarelo More a dira tshireletso e nte. Metsotsonyana morago fo Police ya fenya free kick kwa ntle ga di 18 tsa ga Thuto le China. Karabo ke lathilwe a se ka thola a re ka moso a thoma the Jungle Kings kwa pele. Morago fo setlhopha sa Police sa tswelela se dira maiteko mme ba retelelwa ke go atolosa phenyo ya bone. Motshameko wa fela ka e le nngwe ya Police go lefela la Taung Young Strikers. It's a very good game. A very good game. E ka re ga re tswe mo boitapolosong bo bolelenyana. Players showed character. Players tried by all means to do whatever ba se dirileng ko training, and it's only that ko bohelong go tshwanetse go nna le yo losang le yo winang kana e nna draw. We knew they are very good defensively, and they can also score goals because they've got seasoned players. So to us, we knew that it was going to be a tough game, and we came here very cautious. Re tsile motshameko re itse gore ba ntse ba tshameka sente ko morago ebile ba le borai kwa pele.
ke sethopa se re sa itseng thata ka sone ka gore se se mo leking e fela karolo ya bobedi re ne ra bona bokoa jwa bone mme ra dirisa sebaka re ne ra simolola go tshameka tshameko a rona ke ka moo re kgonneng go nosa. How they attack and how they defend. We really started the way how they attack and how they defend, and we saw that, you know what, most of their back four, the reason why they're not conceding is they don't push out much on their defending third. That's when we ended up introducing 2 top strikers to go and stick into their 2 center backs. That's when we started piling pressure. That's when we started missing chances, and eventually we got a goal. Mo maduong a mangwe a metshameko ya liki eo sethopa sa Holy Ghost se tshamekile malekano sethopa le sethopa sa Prisons 11. Sethopa sa Joining Galaxy se notile se se diphola ka nnogo le fela fa motshameko magareng ga Desert Ngau le Notwane o sa tshamekwa ntateng ya lebala go nna mo seemong se se sa letelesegeng go tshameka. Khomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Jaanong re di wetsa tona wa lephata la metshameko le bodiragatsi Re Jacob Kelebeng a re tekatekano ya bong e botlhokwa mo metshamekong ka seo se ka gokotsa go kgontsho mo lehatsheng leno. Tona Kelebeng o buile seo kwa thutapuisanong e ne rulagantswe ke mokgatlho wa Women and Sport Botswana mono Gaborone Maabane ka tlase ga setlhogo se se reng botsipa le methale ya boeteledipele go rotloetsa seabe sa bomme le basetsana mo metshamekong. Pego ka Kagiso Molelekwa. Go kgontsho le go thoka tekatekano ke nngwe tse di kgoreletsang kgolo ya metshameko mme Tona Kelebeng o go ithile bana le seabe go netefatsa fa seo se tsa ka thoafalo. Lephata la metshameko le bodiragatsi le itamile go tswedisa dikgang tsa tekatekano ya bong mo metshamekong. Tekatekano ya bong le go nonisiwa ga bomme ke nngwe ya ditshwanelo tsa bomme lefatshe ka bophara. Tekatekano ya bong e na le seabe se se tona mo kgolong ya itsholelo, tokafatso maduo le go agisa go ye nonneng. Ka seo dikgang tsa tekatekano le thutuetso ya bomme di tshwanetse tsa akarediwa mo maneneong a lefatshe. Tona Kelebeng o tsweletsa supa gore lekgotla la ditšhabatšhaba United Nations le na le maitamo a go kgara le go fetsa go kgontsho ya bong. The United Nations Sustainable Development Goals. Lenaneo la lekgotla la ditšhabatšhaba le tsaya tekatekano ya bong e le konokono mo thabologong le tswelelopele mme seo se raya gore bomme le basetsana ba tshwanetse ba fiwa ditšhono tse di lekaneng le tsa borre mo dikarolong tsotlhe. Girls must enjoy equal access to quality education, economic resources, and political participation, as well as equal opportunities with men and boys for employment, leadership, and decision-making at all levels. As stakeholders, it's imperative. Re le bana le seabe ba metshameko re tshwanetse ra taka methale ya boeteledipele jo bo ka akaretsang ebile bo thabolola mongwe le mongwe. Peo ya phetogo e re e jwalang gompieno e tla ungwa maungo a isago e galelang ya ka moso e na le tekatekano ya bong ebile e sa gatelele ope. And limitless possibility. This is a great initiative, a brilliant workshop for which I highly commend. Thulaganyo ya gompieno e mosola fela thata. Ke lebogela gore rotlhe re tanya sengwe segolo bogolo bomme le bana ba basetsana mo metshamekong. For the rest of us, especially women and girls in sport. Mokgatlho wa WASBO o tsweletse ka go lwa ditshwanelo le tekatekano ya bong mo metshamekong mo lefatsheng leno mme ke ka moo ba boneng go le botlhokwa go kokoanya bana le seabe mo metshameko ka go farologana go tla go buisana ka dikgang tsa go kgontsho mo metshamekong. Thuto sa ka dipuisano tsa methale o ke nngwe tse di ka fetolang seemo sa go kgontsho le sa tekatekano mo metshamekong ga mmogo le go rotloetsa seabe sa bomme mo metshamekong. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Gaborone. Wetsopego eo e ne garela dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa nna le wena re kopana gape ka nako ya boherabongwe ga re di go neela e le ka teme ya Sekgowa.
Dumelang bagaetsho ka mogala ka seemo sa lapo se seriwa ke nna Mpho Ishadar. Re ntse re tsweletse ka go itemogela pula mafelo mangwe a lefatshe leno mme ebile pula re gatise mosong ono ka nako a boferabedi yone ye mejana. Re gatise 50 ko Kuas Farm ko Moana, 40 ko Butale Primary School, 32 ko Mambo Primary School, 15 ko Mpiti Primary School, 12 ko Guluke Farm ko Mosetse, bone ko Kazungula Police, boraro ko Kasane International Airport le ko Letswai Primary School, bobedi ko Dagui Primary School le ko Plateau Primary School, le bongwe ko Ruben Motswaka's Farm ko Tonota le ko Silibe Phikwe Primary School. Me fa re lebela tshwantsho sa lapsana kwa gompeno sone se supa ga go bonala maroma felong ka bontsi a lefatshe le me ibile malo mo tala o supa mararo se tsora ka duma kgotsa rene se tsa pula bosigong jwa gompieno mo tsatsi la ka mosegone se tsore be go thibile ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima e phataletse le mafelo a dikgaolo tsa Nghabe le Chobe fa mo dikgaolo tse dingwe ka bontsi gone se tsore be go thibile ka bontlha bongwe ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima mafelo mangwe a dikgaolo tseo mo maphakeleng gone go ta ikuletsa go le mogote ko dikgaolo tsa Nghabe kgaolo ya Kgalagadi ka selekana sa mogote sa 20 mo mafelong ka bontsi a kgaolo ya Nghabe go nkwa 20 le motso mo mafelong ka bontsi a kgaolo ya Kgalagadi dikgaolo tse dingwe tse di setseng ka bontsi gone se tse re tletse go le bothito ba selekana sa 17 ko jwaneng go nkwa 17 mo toropokgolo ga Borone Francistown Kasane le Gantsi me fa re lebela mo tshokolo gone se tse re tletse go le mogote mo dikgaolong tse gantsi Kgalagadi le Borwa ya selekana sa 33 mafelong ka bontsi a dikgaolo tsa Borwa le kgaolo ya Gantsi go nkwa 35 mafelong ka bontsi a kgaolo ya Kgalagadi dikgaolo tse dingwe ka bontsi gone se tse utlwetse go le bothito ba selekana sa 27 mafelong ka bontsi a dikgaolo tsa Nghabe le Kasane go nkwa 30 le motso mafelong ka bontsi a dikgaolo tsa Borwa Botlhaba Kgatleng le Kweneng me fa re lebela seemo sa lapi sa ditoropo tse di mo Borwa ja Afrika ka tsatsi la kamoso re swetse re go bona dibata tsa maroko Cape Town ka sekana sa mogote sa 25 fa ko Upington le Johannesburg gone swetse re bo go apogile ka sekana sa mogote sa 40 ko Upington go Qebega Masere le Manzini gone swetse kgonagalo ya pula ka sekana sa mogote sa 30 ko Masere le Manzini kwa Antananarivo le gone swetse kgonagalo ya pula ka sekana sa mogote sa 22 fa ko Beira Harare le Lusaka gone swetse kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ka sekana sa mogote sa 27 ko Lusaka le 22 ko Beira ko Windhoek gone swetse re be go thibile ka bontlhabong ba sekana sa mogote sa 35 re ntse re tsweletse ka toropo tse di mo Borwa ja Afrika ko Kinshasa le Blantyre se kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima ka sekana sa mogote sa 21 ko Kinshasa fa ko Luanda le Dar es Salaam gone swetse kgonagalo ya pula ka sekana sa mogote sa 33 ko Dar es Salaam wetso ne ke go tshwaretse go le kalo go tswa Tepolwapi Boroko Botswana Tonight ra tswelela makgotla merafe a ditsatlholego mo Botswana sologela molemo ke go tsoma a ikaelela go nna le lentswe kgatlhanong le makalana a mahatshe a sa rotloetseng go tsoma e le bontlha bongwe jwa go somarela tikologo le go oketsa kgotlhang ya batho le diphologolo gareng ga makgotla ao ke la mababe le le ikadileng mo makgobokgobong ao